All that stuff that Oh only my exists God. in legends and bedtime stories. He-Man. Talking tigers, spaceships. Stari moj, magic film o He-Man. swords that can make a man as Pa jaz sem bil 9 mighty let as a star. god. Kaj je prvi Where I He-Manov come from, film z Dolph that Lundgrenom. stuff In sem šel v videoteku po film in me je razočaral čist, ker je bil kar neki. Stari moj, gled to, prava firma dela to. Why did you send me away? I wanted Eternia! to be safe. So I sent you to a place I knew that they didn't find you. Shit, kaj je to zemlja? Kaj oni zemlje pride? Nerd stuff and sword things. It's not a good look for human resources. Fucking shit, še meč je isti kot v risanki. I know it sounds crazy, Glej ga, to je Adam. but that sword, Glej, hudo meč, isti stari, isti. He-Man, človek božji, He-Man. To je narejen prav za nas. To poletje, glej ga, Grayskull. Sive lubanje. V hrvaščini. To je bila risanka na hrvaškem. Kaj zdaj, zdaj gre iz... Aha, zemlja v Eternia. Zdaj da vidim, kakšen je kot He-Man. Ko digne meč. Uaa, glej ga, straško. Noro, stari. Hudo, glej, ko se držijo risanke. Končno je Eternia. Končno ste. Skeletor je isti! you protect them. Glej ga! Aj! Glej ga, kam bo dignu meč! Dej reč, sive, lumenje silom! Glej ga! Hudo, stari. Glej ga, He-Man! Kanal je gorja, lahko bi bil bolj nabilen, ampak stari moj, Masters of Universe. Shit! Daj prije. Glej ga. Skeletor, to je zajeban isti kot risanki. Noro! Fuck! Ljudi, pet, ti moramo jati!